Labdien, meitenes! Prieks visas jūs neredzēt, varbūt redzēt tikai jūsu vārdus. Un šodien tiešām ir ļoti fantastiska saulaina diena, un varbūt tieši tāpēc netika visi tie, kuri gribēja, bet neskatoties uz to, jūs redzat Jeļenu, jūs redzat Janu, un mēs kopā visas šodien parunāsim par to tēmu, kura visus mūs ļoti, ļoti interesē, un tas ir, protams, par veselību. Gribu sveikt Елену, un mēs varam sākt. Елена, здравствуйте, рады вас видеть. Что вы... Здравствуйте. Яна, рада, что ты с нами. Яночка, приветик. Все красотки собрались на месте. А, Давайте начинать. У меня сегодня интересная для вас информация. Man šodien ļoti interesanta informācija priekš jums, skaistos visas ir sapulcējušies, un mēs sāksim. Я знаю, что много сейчас новых людей, которые интересуются, как бы так быть здоровым и не хватать хронические заболевания. Es zinu, ka tagad ļoti daudz cilvēku interesēs, kā tā darīt, lai būtu veseliem un nenoķert kaut kādas kroniskās slimības. И я чувствую себя счастливым человеком, потому что всегда хотела работать с профилактикой, а не с лечением хронических болезней. Un es sevi uzskatu par laimīgu cilvēku, jo visu laiku gribēju strādāt nevis ar slimībām, bet ar slimību profilaksi. По образованию я врач-акушер-гинеколог, генетик и уже много лет занимаюсь тем, что кормлю людей качественной едой. Pēc savas specialitātes es esmu daktars, ginekologs, es esmu ģenētiks, un ļoti daudz dzīvē es nodarbojos ar to, ka es vienkārši baroju cilvēkus un daru viņus laimīgus. И за 20 лет практики я поняла одну важную вещь. Un 20 gadus pavadot praktizēt šo daktara darbu, es sapratu vienu ļoti svarīgu lietu. Если человек поддерживает хорошую физическую форму, занимается физической нагрузкой, Ja cilvēks uztur fizisko formu, respektīvi nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm, если человек правильно подобрал питание так, что у него нет лишнего веса, ja cilvēks tik ļoti pareizi ir sabalansējis savu uzturu, ka viņam nav liekais svars, если человек знает, как пользоваться биологически активными добавками, использует витамины, омега-3, полезные бактерии, ja cilvēks zina, kā izmantot sev palīdzību, jeb barības piedevas, izmanto omega-3 un dažādas citas par labas lietas, jeb vajadzīgas lietas, то этот человек очень медленно стареет или не стареет, jo tāds cilvēks ļoti lēnām noveco vai nu vispār nenoveco. он сохраняет свою привлекательность, высокий уровень здоровья, Un viņš saglabā savu labo izskatu un augstu veselības līmeni. он ходит в больницу для того, чтобы взять справочку в плавательный бассейн, Un uz slimnīcu viņš ir tikai tāpēc, lai paņemtu zīmīti uz peldbaseinu. и когда люди его возраста смотрят ему во след, они очень часто говорят такую вещь. Un tad, kad tāda paša vecuma, kā viņiem cilvēks skatās uz viņu, viņi saka tādu interesantu lietu. Просто генетика такая, повезло. Nu, viņiem droši vien ir paveicies viņai vai viņam droši vien tāda laba ģenētika. Или, конечно, у нее столько свободного времени, она не вылазит из спортивного зала. Vai nu atkal saka, nu, protams, viņai tik daudz brīvā laika, viņa droši vien neiet ārā no sporta zāles. Или, конечно, она просто равнодушна к еде, а вот у меня все в роду большие. Vai nu atkal, nu, protams, viņai ir vienaldzība pret ēdienu, bet man rados visi ir tādi lieli un apaļi. За 20 лет практики я столько выслушала подобных предложений. Praktizējot 20 gadus, es tik daudz esmu dzirdējuši šādus apgalvojumus. Что я вас очень понимаю, но совершенно вам не верю. Un tāpēc es varu teikt, ka es jūs ļoti saprotu, bet pilnīgi jums neticu. И сегодня я начну с конца, с нутрициологического сопровождения, как угодить собственной клетке.
Un šodien es sākšu no otra gala. Respektīvi, es jums uztaisīšu tādu nutriciologa pavadījumu ar domu, kā savai šūnai izdarīt labi. Я надеюсь, что вы четко понимаете, что вы состоите из клеток. Es domāju, ka jūs saprotat, ka jūs esat veidoti no šūnām. Клетки головного мозга проводят нервные импульсы. Smadziņu šūnas, viņas vada nervu impulsus. Клетки сердца сокращаются. Sirds šūnas, viņas saraujās un izplēšās. И каждый из них выполняет настолько хорошо свою роль, насколько хорошо вы эту клетку накормили. Un katra šūna, viņa tik labi pilda savu lomu, cik labi jūs viņu esat pabarojuši. Поэтому тот человек, который догадался кормить себя на твердую пятерку, будет всегда в выигрыше. Tāpēc tas cilvēks, kuram tā kā pieleca barot sevi uz tā kā apaļo piecinieku, viņš vienmēr būs vinnētājs. К счастью, мне уже не нужно очень много прилагать усилий, чтобы попросить людей использовать витамины, например. Par laimi man vairs nav tik daudz piepūles jāpieliek kā agrāk, lai cilvēki vienkārši izmantotu savā uzturā vitamīnus. Давайте посмотрим на одну единственную клетку и поймем, что ей нужно для жизни. Paskatāmies uz vienu vienīgo šūnu un sapratīsim, kas te tai šūnai ir vajadzīgs, lai viņa dzīvotu. Ей для жизни нужно 22 аминокислоты. Dzīvībai viņai ir vajadzīgs 22 aminoskābes. Если вы будете с нами дружить, мы научим вас считать суточную норму белка и распределять его в течение дня. Un, ja jūs ar mums draudzēsieties, mēs iemācīsim jūs izskaitīt savu olbaltuma dienas devu tieši jums paredzētu un kā šo olbaltumas devu dienas laikā izlietot. Белок можно взять просто из обычных продуктов питания, и это хорошо. Olbaltumvielas var paņemt no parastā ēdiena, un tas ir ļoti labi. Но у нас еще есть 15 минералов и 12 витаминов, которые очень сложно взять из продуктов питания. Bet mums ir vēl 15 minerāli un 12 vitamīnu, kurus ļoti grūti paņemt no pārtikas. Я человек дотошный, и я взяла, проверила все витамины и все минералы, сколько я должна есть еды, чтобы взять суточную потребность. Un es esmu tāds ļoti uzcītīgs cilvēks, un es tiešām pārbaudīju visus vitamīnus un minerāļus, lai saprastu, cik tam man būtu jāpēta dienā. И я решила, что я не бегемот столько есть пищи. Un tad vienā brīdī es sapratu, ka es neesmu begemots, jo man ļoti daudz jāēd pārtikas. Поэтому я очень давно, уже 20 лет, использую биологически активные комплексы и витамины. Tāpēc es pati ļoti sen, jau kaut kur 20 gadus, izmantoju vitamīnus un bioloģiski aktīvās piedevas. Да. Для того, чтобы клетка все получала, ей нужно 5 групп ферментов. Un, lai šūna visu saņemtu, viņai ir vajadzīgi 5 fermentu grupas. Точнее, ферментов огромное количество внутри самой клетки работает. Pareizāk sakot, pašā šūnā strādā ļoti daudz fermentu. Но мы говорим о основных пищеварительных ферментах, которые должны расщеплять пищу. Bet šobrīd mēs runājam par svarīgākiem fermentiem, kuriem vajag tieši barību sašķelt. Человек, который плохо переваривает пищу, наказывает себя 2 раза. Cilvēks, kurš slikti pārstrādā ēdienu, patiesībā sevi tā kā 2 reizes soda. С одной стороны, он плохо строит свое тело, потому что не хватает аминокислот для построения тела. No vienas puses viņš it kā slikti ceļ savu ķermeni, būvē savu ķermeni, jo trūkst aminoskābes, lai būvētu ķermeni. Сразу вспоминайте людей без мышц, людей с плохой осанкой, это без костей. Uzreiz varat atcerēties cilvēkus bez muskuļiem, cilvēkus ar sliktu stāju, tā kā bez kauliem. Вот это вот они. Tie ir viņi.
И второй раз люди себя наказывают, не переваривая пищу. Un otrais cilvēki sevi soda, ja viņi nepārstrādā ēdienu. Самоотравлением, потому что непереваренная пища гниет или бродит. Jo tad, kad cilvēks nepārstrādā ēdienu, tas sanāk, ka pats sevi saindē, jo nepārstrādāta barība viņa vai nu pūst, vai nu pūšās. И последнее, что нужно клеточке, ей нужно строить свои биологические мембраны. Un pēdējais, kas ir vajadzīgs šūnai, viņai jācier savas bioloģiskās membrānas. Потому что клеточка она отделена от внешнего мира биологической мембраной. Tāpēc, ka šī šūniņa, viņa atdalīta no plašās pasaules ar šo bioloģisko membrānu. Ее ядро тоже отделено от цитоплазмы биологической мембраной. Un šūnas kodols arī atdalīts no bioloģiskās membrānas citoplazmas. И у меня даже есть такая фраза: вам столько лет, сколько лет вашим биологическим мембранам. Un man ir pat tāda frāze: patiesībā jums ir tik gadi, cik gadi ir jūsu bioloģiskām membrānām. Перестройте свои биологические мембраны с помощью полиненасыщенных жирных кислот и будьте молодым и здоровым. Pārmainiet, ja pārstrādājat savas membrānas ar nepiesātinātiem poliskābēm, un jūs atkal būsiet jauni un veseli. А теперь представьте, если бы у нас с вами был такой умный смартфон, Iedomājieties, ka jums būtu tāds gudrs telefons, который к концу дня показывал: хозяйка, ты съела 50% суточной нормы белка. kurš parādītu, sēdīči, tu apēdi 50% no dienas olbaltumvielu patēriņu. Ты сегодня перестроила всего лишь 15% своих мембран. Tu šodien pārstrādāji tikai 15% no savām membrānām. И твоя обеспеченность по витаминам всего лишь 21%. Un tavs vitamīnu daudzums šobrīd sastāda tikai 21%. Поэтому ты будешь стареть по возрасту и болеть по возрасту. Un tieši tāpēc tu slimosi un novecosi pēc vecuma. Вот тогда люди бы ели витамины, минералы и суточную норму белка. Tad noteikti cilvēku ēstu minerāļus, vitamīnus un dienas olbaltumvielu devu. Потому что пока такого умного телефона нет. Bet pagaidām tik gudra telefona nav. Так, а мы будем разбираться, друзья. Вот я не знаю, если вы новенькие, то, возможно, вы не знаете, что такое биологически активные комплексы. Tagad, mani mīļie, mēs tagad sāksim visu no sākuma, sāksim saprast, jo, ja jūs šeit, kas skatāties, jūs esat jauniņi, ja neesat bijuši mūsu tikšanās, tad jums tas ir jāsaprot. Например, пшеница – это еда или лекарство? Piemēram, kvieši, tas ir ēdiens vai zāles? Конечно, еда. Из пшеницы можно сделать муку и хлеб. Protams, ka tas ir ēdiens, jo no kviešiem var uztaisīt maizi un miltus. А что, если я возьму зернышки пшеницы и отобью у них только зародыш, возьму только зародыш пшеницы? Kad būs, ja es paņemšu šo kviešu graudu un tā kā viņu sasitīšu un paņemšu tikai šīs te graudiņa iedīglīti? Это еда или лекарство? Tas būs ēdiens vai zāles? Это не еда, ну, как бы можно наесться, конечно, но и не лекарство. Вылечить ничего нельзя, да? Un tad sanāk, tas nav ēdiens, ne varbūt var piesties, bet it kā tas nav ēdiens, nu arī nav zāles, izārstēties diez vai var ar viņu. Но это самое ценное, что есть в пшенице, и это называется пищевая добавка. Bet tas patiesībā ir pats svarīgākais šīs iedeglītes, kas ir šajos kviešos, un patiesībā tas arī ir šī barības piedeva. А что, если я задумаюсь, что же самое ценное в зародыше пшеницы, и извлеку это самое ценное? Ja es tā kā aizdomāšos, kas tad ir tā kā visvērtīgākais šajā kviesī, un es šo te visvērtīgāko izņemšu ārā, izvilkšu ārā.
И это будет витамин Е. Un tas būs vitamīns E. А витамин Е– это еда или лекарство? Vitamīns E, tas ir ēdiens vai zāles. Ну точно, не еда, наесться невозможно. Nu, Не tiešām, лекарство, вроде не лекарство. tiešām tas nav ēdiens, jo piesties nevar. Un vai tas ir zāles? Laikam nav zāles. Так вот, это уже биологически активная добавка к еде. Un kas tad tas ir? Tā ir bioloģiskā aktīvā daļa pie ēdiena piedeva. Кому нужен пример из животного мира, давайте сделаем. Лосось– это еда. Un, ja kādam vajag no dzīvnieku pasaules šo piemēru, mēs to arī varam uztaisīt. Piemēram, lasis, vai tas ir ēdiens? Если я выдавлю рыбий жир, это будет пищевая добавка. Jo, ja es no laša paņemšu šo zivju eļļu, tā būs jau barības piedeva. А если я захочу выбрать самое ценное, это будет омега-3. Bet, ja es gribēšu no tā izņemt pašu vērtīgāko, tas jau būs omega-3. Лично я считаю, что мне повезло жить в 21 веке. Es uzskatu, ka man ļoti paveicās dzīvot 21. gadsimtā. Я сразу уловила момент, что современное производство может извлекать из растений и животных самое ценное. Jo es uzreiz sapratu, kā šī te zinātne viņas spēja izvilkt ārā gan no augiem, gan no dzīvniekiem pašu svarīgāko. И уже 20 лет я использую биологически активные комплексы для того, чтобы соблюдать нутрициологический код клетки. Un jau 20 gadus es izmantoju aktīvas barības piedevas, lai stimulētu šūnas tā kā kodu, jeb kodolu, atnecisko kodolu. То есть я не позволяю своим клеткам быть в дефицитах. Es neatļauju savām šūnām būt deficītos. И учу не позволять вам, вашим клетке, чтобы были в дефиците. Un arī jūs mācu, lai jūs neļautu savām šūnām būt deficītā. И тогда к таким людям не цепляются болезни цивилизации. Un tad šiem cilvēkiem nepielīp šīs civilizācijas slimības. Несмотря на то, что врач, я не люблю лечить. Un neskatoties uz to, ka es esmu ārste, es nemīlu ārstēt. Возьмите сейчас свои солнцезащитные очки, поломайте их, а потом пробуйте их исправить. Paņemiet tagad savas saules brilles, salaužiet viņas un pēc tam mēģiniet viņas salabot. Вот примерно то же самое чувствую я и все доктора этого мира. Сначала люди ломаются, а потом исправьте меня. Un tieši to pašu es jūtu kā ārste, un es jums varu apgalvot, ka visi šīs pasaules ārsti jūtās tieši tāpat. Cilvēks sākumā sevi salauž, un pēc tam atnāk, lūdzu, salabo mani atpakaļ. Итак, давайте поговорим о витаминах. Их не так много. Parunāsim tagad par vitamīniem, jo patiesībā viņu nav tik daudz. Видите, тут 8 витаминов группы В. Redziet, šeit var būt 8 B grupas vitamīni. И они работают как помощники, коферменты. Un viņi strādā kā palīgi, viņu sauc par kofermentiem. Например, у меня есть фермент, вот большой. Piemēram, man ir ferments. Лен, ты показываешь что-то сейчас? Да, я показываю, да, вот большой фермент. Видит, потому что я не вижу. Да, все видят, да, по идее. Да? А ну-ка скажите мне. Яна, ты видишь, я показываю экран? Да, мы видим. Да. Угу. Итак. Итак, Okay. есть фермент, и у него есть на пузике место для активатора. Tā, jūs redzat, ir ferments, un viņiem uz vēderiņa ir vieta, kura aktivizējās aktivātoram. И вот этим активатором часто является витамин группы В. Un tieši par šo aktivātoru ļoti bieži ir šīs B grupas vitamīns. Если витамины группы В есть, прикрывает это пузико, и фермент работает.
Un ja vitamīns, B grupas vitamīns ir, tad šīs vēderiņš ir piesegts un viss strādā. То есть, смотрите, вот тут показана реакция, вон как быстро проходит реакция, а потом она сходит на нет. Te parādīt, cik ātri ir šī reakcija, un pēc tam šī reakcija aiziet uz nulīti. Это внутри вашей клеточки. Возможно, это реакция на солнце, возможно, это реакция на продукцию инсулина. Un tas viss notiek jūsu šūniņā, un ir iespēja, ka tas var būt kaut kāda reakcija uz sauli, un varbūt ir kaut kāda reakcija uz insulīnu. А если витамин не закрыл место активации фермента, то реакция почти не идет. Un ja šis vitamīns viņš neaiztaisīja ciet šo fermenta vietu, reakcija praktiski nav. С этим связано огромное количество болезней. Un tieši ar to ir saistītas vislielākās veselības problēmas, jeb slimības. И есть витамины, которые ловят свободные радикалы. Это антиоксиданты. Ir vitamīni, kurus sauc par antioksidantiem, jo viņi ķer brīvos radikāļus. Например, витамин С, Е и А. Un tie ir vitamīni C, E un A. Да. Витамин Е сидит в мембранах, и если в мембрану попал свободный радикал, он его ловит. Vitamīns E, viņš sēž membrānā, un ja tur nokļūst brīvais radikālis, viņš viņu caps un noķer. Витамин С работает в крови, в лимфе, в жидких средах, точно так же. Vitamīns C tieši tāpat strādā šķidrās vietnēs, tā kā asinīs, limfā un tā tālāk. А витамин А сидит на слизистых оболочках, на коже и тоже отражает свободные радикалы. Vitamīns A, viņš atkal sēž uz ādas, un arī tāpat viņš atstumj, iznīcina brīvos radikāļus. Любая болезнь начинается с свободно-радикального процесса. Un jebkura slimība, viņa pamatā sākās no šo brīvo radikāļu būšanu procesiem. Как это себе представить? Kā mēs to varētu iedomāties? Женщина, у которой нет пары, у нее нет мужа, заходит в комнату, где все сидят по парочкам. Piemēram, sieviete, kurai nav pārīša, viņa ir viena, bet ieiet viņa istabā, kur visi sēž pa pāriem. Эта женщина свободный радикал. Un, piemēram, šī sieviete ir šīs te brīvais radikāls. Но она хочет тоже быть парной. Она хочет иметь пару, поэтому отбирает мужчину у первой попавшейся женщины. Bet šī sieviete, viņa atkal grib būt ar pāri, un tāpēc viņa, ko dara, ņem un paņem prom vīrieti pirmai sievietei, kas pagadās viņai pretī. И та, у которой отобрали, становится свободным радикалом. Un tā, kurai atņem šo vīrieti, kļūst par brīvo radikālu. Вот так начинается любое воспаление, любое онкологическое состояние. Un tā tieši sākās jebkurš iekaisums, jebkura fiziskā tās nelabs stāvoklis fizisks. Не дай бог вам иметь дефицит по этим витаминам. Un nedod Dievs mums būtu šim te vitamīnu deficītam. Многие говорят: Лена, как мне посмотреть кровь? Может быть, у меня есть дефицит по этим витаминам? Daži saka, Jelena, kā man paskatīties asinis, jo varbūt man ir tieši šo vitamīnu deficīts. Если бы все было так просто, друзья, у нас бы уже был смартфон, где есть уровень витаминов. Ja tas būtu, draugi mīļie, tik vienkārši, mums noteikti uz telefona būtu viss, kur var pārbaudīt šos vitamīnus. Но тут все непросто, потому что витамины и минералы нужны внутри клетки. Bet viss nav tik vienkārši, tāpēc, ka minerāļi un vitamīni, viņi ir vajadzīgi tieši šūnā iekšā. И когда вы сдаете анализ на витамины, то очень часто их даже сложно эти анализы интерпретировать. Un tad, kad jūs nodot analīzes, lai uzzinātu vitamīnus, ļoti bieži pat grūti vitamīnus interpretēt. Kādam ir ieslēgts mikrofons? Lūdzu, Да.
Мгм. Смотрим теперь на витамины, которые называются прогормонами. Витамин А и витамин D. Tagad paskatīsimies uz tādiem vitamīniem, kurus sauc par prohormoniem, un tas ir vitamīns A un vitamīns D. Эти витамины действительно в нашем теле превращаются в гормоны. Un šie vitamīni tiešām mūsu ķermenī pārvēršas par hormoniem. Например, витамин D активирует более 2000 генов в нашем геноме. Piemēram, D vitamīns viņš aktivizē vairāk nekā 2000 vielu mūsu genomā. И витамин D я рекомендую действительно посмотреть в крови, сколько его у вас. Un par D vitamīnu es tiešām rekomendēju paskatīties, cik viņš jums ir asinīs. Мгм. Но проще всего, друзья, знать суточную потребность в каждом витамине. Bet, mīļie draugi, visgudrāk ir zināt, cik kādu vitamīnu dienas laikā mums ir nepieciešams. Cik kāds vitamīns. Если я знаю, сколько в сутки примерно у меня в теле потребляется витамина какого-то конкретного, я могу дать это себе в комплексе. Ja es, piemēram, zinu, cik mans ķermenis patērē, piemēram, kādu vienu konkrēto vitamīnu, un es saprotu, ka es viņu kompleksā varu iedot dienas laikā. И если каждый день использовать поливитаминные, полиминеральные комплексы, то у вас не будет дефицитов. Un ja katru dienu izmantot šīs polivitamīnu un poliminerālu kompleksus, jums nebūs deficīti. Мне очень нравится маленькая книжечка доктора Уоллока. Man ļoti patīk tāda maza grāmatiņa, ko sarakstījis doktors Волокс. Я рекомендую вам ее найти. Называется «Умершие доктора не лгут». Es rekomendēju jums viņu atrast. Mīļie, jums ir ieslēgti mikrofoni. Lūdzu, izslēdziet. Tā, es rekomendēju šo grāmatiņu jums atrast. Этот доктор сказал фразу. Un šis doktors pateica tādu frāzi. Каждое животное или человек, умерший естественной смертью от старости, Katrs dzīvnieks, jeb cilvēks, kurš nomiris dabīgā nāvē no vecuma, умирает от неполноценного питания. parasti nomirs no nepilnvērtīga uztura, То есть от дефицита питательных веществ. no barību vielu deficītiem. Поэтому мы с вами, если будем умненькие, не только продлим жизнь, Tāpēc, ja mēs ar jums, ja mēs būsim šie te gudrīši, jeb gudrie, mēs ne tikai pagarināsim savu dzīvi, но и улучшим ее качество. bet arī uzlabošam šīs dzīves kvalitāti. Знаете, что витамины не любят контакта с воздухом, с горячей водой и с солнцем. Ziniet, ka vitamīniem nepatīk kontakts ar ūdeni, ar karsto ūdeni un ar sauli un ar gaisu. Также знаете, что есть компании, которые делают витаминные комплексы 50 лет, например, уже. Un tieši tāpatās ziniet, kad ir kompānijas, kuras ražo barības piedevas jau 50 gadus. Я сотрудничаю с одной из таких компаний, ее называют Nature Sunshine Products. Es sadarbojos ar vienu no tādām kompānijām, viņu sauc par Natural Sunshine Products. Она работает 52 года. Un šī kompānija strādā jau 52 gadus. Отправляет свои витаминные комплексы в 50 стран мира. Un sūta savus vitamīnu kompleksus 50 pasaules valstīs. Прошла 50 министерств здравоохранения. Izgāja 50 veselības pārbaudas ministrijas. И она является компанией, которая, скорее всего, делает самый качественный биологически активный комплекс. Un viņi ir tā kompānija, kur visdrīzāk veidoja, ražo to vislabāko, visaktīvāko bioloģisko kompleksu. Я должна вам сказать, что биологически активные комплексы не требуют клинических исследований.
Un man jums ir jāpaskaidro, ka, piemēram, bioloģiskās barības piedevas viņiem nevajadzētu veikt šos te kliniskos pētījumus pēc likumdošanas. В отличие от лекарственных препаратов, которые обязательно должны пройти клинические испытания. Tas ir atšķirībā no parastām zālēm, kuriem ir zāļu preparātiem, kuriem ir obligāti jāaiziet šīs te kliniskie pārbaudījumi. Потому что лекарственные препараты не встречаются в природе, они синтетические. Tāpēc kā ārstnieciskie preparāti ir tie, kurus dabā nevar sastapt, viņi parasti ir sintētiskie. А дары природы, их не нужно исследовать дополнительно, так все понятно. Bet dabas veltes, jeb dabas dāvanas, viņus tā kā viss ir skaidrs, viņus nevajag pārbaudīt. Но я сотрудничаю с компанией NSP за то, что она делает клинические исследования. Bet es sadarbojos tieši ar šo NSP, jeb Nutrition Shine kompāniju, tieši tāpēc, ka viņa tik un tā, neskatoties uz to, ka tas nav jāveic, viņa veic šos visus pētījumus. То есть фактически я сотрудничаю с научно-исследовательским институтом. Citiem vārdiem sakot, es sadarbojos ar zinātniski pētniecisko institūtu, который берет только самое высококачественное растительное сырье, kurš ņem tikai visaugstāk kvalitatīvāko augu valsts растительное сырье, valsts sirjo. да, или сырье животного происхождения. Jeb arī šo te, kas ir vajadzīgs no dzīvnieku izcelsmes. И комбинируют ингредиенты таким образом, чтобы у потребителя был хороший, качественный результат. Un kombinē visu to tādā veidā, lai patērētājiem būtu gan labs, gan kvalitatīvs rezultāts. Перед вами Power Greens. Un, piemēram, jūsu priekšā ir šis tāds Power Greens, viņu tā sauc. Это овощная и травяная смесь, которую я использую абсолютно каждый день. Un šī ir augu un dārzeņu maisījums, kuru es izmantoju gandrīz katru dienu. Эти исследователи взяли разные виды растений, можете почитать в составе. Šie pētnieki, viņi paņēma dažādus augu sastāvus, jeb augus. В обычной жизни, чтобы собрать себе такой букет овощей, вам придется, наверное, съесть 2 килограмма этих овощей. Un, lai tā kā normālā dzīvē, strādājot ar savu barību, lai savāktu tik daudz augu, nevis augu, bet dārziņu, jums, laikam, vajadzētu apēst kaut kādus 2 kilogramus no šiem dārziņiem. То есть это прекрасный источник грубого пищевого волокна, которого не хватает в нашем питании. Jo patiesībā šis ir nereāli labs šķiedru vielu daudzums, kurš šobrīd nereāli trūkst mūsu paudzēm. Также здесь сюда добавлены все необходимые витамины и минералы на сегодня в суточной профилактической дозе. Plus šeit vēl pielikti klāt visi vajadzīgi minerāļi un vitamīni, kuri katram cilvēkam vajadzīgi dienas devā. Также сюда добавили ферменты, которые помогают вам расщеплять вашу еду. Tieši tāpatās te ielika fermentus, kuri palīdz jums sašķelt, jeb pārstrādāt jūsu barību. И сюда добавили антиоксиданты, чтобы одинокие женщины не отбирали мужчин. Un te tieši pielikti antioksidanti, lai vientuļas sievietes neatņemtu citām vīriešus. Смотрите, какая у нас получилась смесь. Un paskatieties, kāds maisījums mums beigās sanāca. Она обладает еще прекрасным вкусом, немножко солоноватым, сладко-соленый, я не знаю даже, как это сказать. Un viņai ir tāda ļoti patīkama garša. Es pēc savām izjūtām gribētu teikt kaut kas salds ar sāļu kopā. И если бы
мой организм был подключен к вот этому умному смартфону, un ja mans organisms būtu pieslēgts pie šī gudra telefona, то, представляете, вы выпиваете эту смесь и сразу витамины, минералы 100%. un iedomājieties, jūs izdarat šo maisījumu un uzreiz redzat, vitamīni, minerāli 100%. Клетчатка 99%. Šķiedrvielas 99%. Антиоксиданты, полная загрузка. Antioksidanti pilnīgi, pilnīgi ielādēts. Полный уровень. Jā, pilns līmenis. Понимаете, о чем я вообще? Я о умных продуктах. Un jūs saprotiet, par ko es runāju? Es runāju par gudriem produktiem. Называется Power Greens. Попробуйте. Un saucās viņš Power Greens, vienkārši pamēģiniet. Так. Тут я долго бы могла вам говорить, как работает каждый конкретный витамин, но я не буду. Es, protams, ļoti ilgi varētu jums stāstīt, kā strādā katrs konkrēts vitamīns, bet es to šobrīd nedarīšu. Потому что это еще на 3 часа. Tāpēc, ka tas aizņemtu vismaz 3 stundas. Но я сейчас вам скажу очень важную вещь. Bet es jums šobrīd pateikšu ļoti svarīgu lietu. Я вам расскажу, для чего действительно вы кушаете и дышите. Es jums pastāstīšu, kāpēc jūs priekš kam patiešām vai pa īstam jūs ēdat un dzīvojat, ēdat un elpojat. Кушаете и дышите, да. Итак, берем из тела всего одну клеточку. Paņemsim no mūsu ķermeņa tikai vienu šūniņu. Смотрим, что там внутри клеточки. Увеличиваем, из чего она состоит. Un paskatīsimies, no kā sastāv šī šūna. И мы видим внутри клеточки, помните, митохондрии, это как инфузории туфельки маленькие такие. Un mēs tur redzam mitohondrijas, un tas ir tā kā infuzorijas tupelīte. Это энергетические центры клетки. Вы учили в школе, это помните? Un tas ir tas, ko jūs mācījāties skolā, tas ir enerģetiskās šūnas. А внутри этих митохондриях происходит огромное количество биохимических реакций. Un tieši šo mitohondriju vidū notiek šīs lielas какие реакции? Биохимические. Биохимические реакции. Да. Вот сюда примерно поступает кислород и глюкоза из вашей еды. Bet kaut kur šeit un šeit, piemēram, nonāk gan skābeklis, gan glikoze no jūsu ēdienu. И вот вы можете посчитать, сколько здесь биохимических реакций. Un jūs varat paskaitīt, cik daudz bioķīmisko reakciju tur ir. И можете посчитать, сколько ферментов. Вот аконитаза фермент, ладно. В общем, 6 ферментов здесь. 6 ферментов. Un jūs arī varat paskaitīt fermentus. Patiesībā tur ir 6 fermenti, bet jūs varat paskatīties. Это называется цикл Кребса. Un to sauc par Krebsa ciklu. Вы кушаете для того, чтобы ваша пища пошла на сжигание в цикл Кребса. Jūs ēdat tāpēc, lai jūsu barība ieietu šajā Krebsa ciklā. Вы дышите для того, чтобы кислород сжег вашу пищу в цикле Кребса. Un jūs elpojat priekš tam, lai skābeklis sadedzinātu jūsu barību tieši šajā Krebsa ciklā. Горе тому человеку, который сегодня не двигался. Un bēdas ir tam cilvēkam, kurš šodien nekustējās. Горе тому человеку, который последний раз бегал в 11 классе. Bēdas ir tam cilvēkam, kurš pēdējo reizi skrēja 11. klasē. Потому что если мышцами не пользоваться, капилляры закрываются. Tāpēc, ka ja mēs neizmantojam savus muskuļus, kapilāri aiztaisās ciet. И кислород через закрытые капилляры к клетке в этот цикл Кребса никогда не придет. Un skābeklis caur aiztaisītiem kapilāriem nekad nevar nonākt Krebsa ciklā. Вот. Горе тому человеку, который сейчас имеет лишний вес пузика. Un bēdas ir tam cilvēkam, kuram šobrīd ir vēderiņš, ir liekais svārs. Потому что
Наличие пузика говорит о том, что не вся еда сжигается в цикле Крепса. Jo, ja mums ir vēderiņš, tas runā tikai par to, ka ne visa barība sadedzinās šajā Krepsa ciklā. Часть пищи переделывается в жир и откладывается. Daļa no barības pārstrādājās par taukiem un tiek noglabāta. И сначала это просто талия разъехалась у женщины больше 80 сантиметров. Sākumā tas ir videklis, kurš palika lielāks par 80 centimetriem. Ну, подумаешь, платье не сидит. Un pleita nedara. Это же не болезнь. Tā taču nav slimība. Потом чего-то повысилось артериальное давление. Pēc tam pēkšņi paaugstinājās spiediens, arteriālais spiediens. Приходите к доктору, он говорит, вам немножко надо похудеть. Jūs atnākiet pie doktora, un doktors saka, jums drusku vajadzētu notievēt. Ну, я вам дам таблеточки, у вас будет нормальное давление. Beigās, protams, jums iedošu zālītes, un jums būs labs spiediens. Доктор, как долго есть эти таблеточки? Doktorīt, cik ilgi man jāat šīs zāles? Всю жизнь. Visu dzīvi. Вот сколько у тебя высокое давление, столько и ешь. Tik, cik tev ir tas paaugstinātais spiediens, tik arī dzer šīs zāles. Но давление же не видно. Не Bet- видно, что ты больная. Bet spiedienu nevar redzēt, ka tu esi slima. Но продолжает развиваться патологический процесс, когда цикл Крепса не сжигает, а откладывает. Bet šīs te patoloģiskā lietas, viņas notiek, jo Krepsa cikls taukus barību nevis dedzina, bet atliek. И развивается инсулинорезистентность. Un tad sākās šī te insulīna rezistence. На лбу не написано, что у вас инсулинорезистентность. На пятках написано. Uz pieres jums nav rakstīts, ka jums ir insulīna rezistence, bet uz pēdām gan tas ir rakstīts. Пятки становятся грубыми, лопаются. Pēdas papēži paliek biezi, viņi sāk plaisāt. На ногтях начинает расти грибок. Uz nagiem sāk augt sēnītes. И к подологу нужно ходить раза в 2 недели. Un reiz 2 nedēļās ir jāiet pie podologa. Гиперкератоз. To sauc par hiperkeratozi. Почему-то раньше на шее были бусы и ожерелья, а сейчас папилломы. Nes kāpēc agrāk uz kakla bija krēles, bet tagad papilomas. Папилломы в подмышечных впадинах, Papilomas padusēs, кератомы. sākās keratomas, Такие старческие болячки ужасные. viņi tādi vecuma slimības briesmīgas. Мгм. Темнеет кожа в паховых областях под мышками. Un āda kļūst tumšāka gan padusēs, gan dzimumu orgānu rajonā. Черный акантоз. To sauc par melno akantozi. И гинеколог говорит, что там какая-то опухоль доброкачественная растет. Un ginekologs sāk teikt, ka tur aug kaut kāds labdabīgs audzējs. Это очень большая тема не сегодняшнего разговора, но это инсулинорезистентность, друзья. Tā ir ļoti liela tēma, un viņa nav šodien paredzēta, bet, mīļie draugi, tā ir šī insulīna rezistence. Если человек лет 10, 5, 10 находится в инсулинорезистентности, Un, ja cilvēks kaut kur 5, 10 gadus atrodas šajā insulīna rezistencē, он обязательно уйдет в сахарный диабет 2 типа. viņš noteikti aizies uz 2. tipa cukura diabētu И умрет от инсульта или инфаркта, un nomirs vai nu no insulta, vai nu no infarkta, или от онкологического заболевания, vai nu no onkoloģiskās saslimšanas, или потеряет зрение, или почечную недостаточность заработает. vai nu pazaudēs redzi, vai nu iekulsies nieru mazspējā.
или не будет помнить, что с ним происходит, потому что синдром Альцгеймера. Vai nu neatcerēsies, kas ar viņu notiek, tāpēc, ka sāksies Alzheimera sindroms. И когда вы были молодым человеком 30 лет, вы уже начали понимать, что хорошо бы, чтобы мама с папой не нуждались в вашей физической помощи. Un tad, kad jūs bijāt jauns cilvēks, jūs jau tāds sākat saprast, cik labi būtu, ja mammai un tētim nevajadzētu šo fizisko palīdzību. Чтобы они были активны, чтобы у них хорошо работал мозг. Gribētos, lai viņi būtu aktīvi un viņiem labi strādātu smadzenes. Потому что вы видели других таких ребят, как вы, которые ухаживают за больными родителями. Tāpēc, ka jūs redzējāt citus tādus draudziņus kā jūs, kuriem jāapkop savi vecāki. Потому что выздоровления после инсульта не бывает. Tāpēc, ka pēc insulta atveseļošana viņi nenotiek. А теперь вы в таком возрасте, когда вы можете оставить себя здоровым или уйти в болезнь. Tagad jūs esat tādā vecumā, ka jūs varat vai nu atstāt sevi veselu, vai nu aiziet slimībā. А теперь вы в таком возрасте, в котором можете показать положительный или отрицательный пример всей своей семье. Un jūs tagad esat tādā vecumā, ka jūs varat parādīt gan vai pozitīvo, vai negatīvo piemēru visai savai ģimenei. Я вам только что рассказала, как важно сделать так, чтобы этот цикл Крепса работал. Es jums tagad tikko pastāstīju, kā var izdarīt tā, lai šīs Krebsa cikls sāktu strādāt. Потому что если ваши митохондрии в каждой клетке рабочие, то все, что я сейчас вам сказала, это к вам не придет. Tāpēc, ka jūsu mitohondrija šūnas iekšienē ir tās, kuras darbojās, jeb strādā, viss tas, ko es pateicu, neatnāks jūsu dzīvē. Нельзя заставить цикл Крепса работать с помощью биологически активных комплексов. Bet nevar likt Krebsa ciklam strādāt, izmantojot bioloģiski aktīvās piedevas. Вы можете заставить работать цикл Крепса только с помощью физической нагрузки. Krebsa ciklam jūs varat atļaut, jeb likt viņam strādāt, jūs varat tikai un vienīgi ar fizisko aktivitāti. Но что мы можем сделать с помощью биологически активных комплексов все же? Bet tomēr, ko mēs varam izdarīt ar šiem bioloģiski aktīviem kompleksiem? А что, если я вам скажу, что есть секретный ингредиент, который умеет расширять ваши капилляры? Ko es jums pateikšu, kas būs, ja es jums pateikšu, ka ir viens tā kā noslēpumains ingredients, kurš palīdzēs atvērt jums jūsu kapilārus? Капилляр расширен, туда заходит эритроцит, несущий кислород. Kapilārs ir paplašināts, tur ieiet iekšā eritrocīts, kas nes šo skābekli. И клетка говорит: боже, наконец-то к нам пришел кислород, давай сжигать! Un šūna saka, ak, Dievs, beidzot pie mums ir atnācis skābeklis, fiksi dedzinām. И этот секретный ингредиент – оксид азота. Un šīs te brīnumainais ingredients, tas ir azota oksīds. Мгм. Да, вот. Взяли мы его из, боже, свеколки, из свеколки, из свеклы. Paņemam mēs šo slāpekļa oksīdu no biedres. Видео шито. Ага, друзья, звук. Skaidri, jā. Да. Но обычная свекла содержит мало оксида азота. Bet parastā biete, viņa satur maz šī slāpekļa oksīdu, un slāpeklis azotu. Поэтому нам пришлось подняться высоко в горы, где свекла растет в плохих условиях. Un dēļ tā mums vajadzēja kāpt augstu kalnos, kur bietes augs tā kā ekstremālos, jeb sliktos apstākļos. Там очень низкая температура и очень много солнца. Tur ļoti zema temperatūra un tajā pašā laikā ļoti daudz saules. Соответственно, свекла богата этим оксидом азота. Un tieši tur tā biete, viņai ir ļoti daudz šīs te slāpekļa oksīds.
Те самые исследователи, о которых я вам говорила в начале нашей беседы, Un mūsu sarunas sākumā es jums runāju par zinātniekiem, jeb pētniekiem, посчитали, каким ферментам нужно помочь для того, чтобы еда сжигалась в цикле Крепса. viņi tieši paskaitīja, ar kādiem fermentiem vajadzētu palīdzēt, lai barība tieši degtu šajā Krepsa ciklā. Они посмотрели, что нужно каждому из этих ферментов из витаминов и минералов и добавили это в смесь. Viņi paskatījās, kas tieši vajadzīgs no minerāļiem, no fermentiem, un tieši to ielika šajā maisījumā. И эта смесь называется S7. Un šis samaisījums, jeb maisījums saucās S7. Также они в эту красную смесь добавили антиоксиданты. Un tieši tāpat viņi šajā sarkanajā maisījumā pielika antioksidantus. Потому что если в клетке много свободных радикалов, Tāpēc, ka ja šūnā ir daudz brīvo radikāļu, радикалы пробивают мембраны, делают в них дырки. radikāļi, viņi tā kā saplēš membrānas un taisa viņos caurumus. И вот этот цикл Крепса не пойдет, Un šīs te Krepsa cikls nesāk darboties, neies, потому что он проходит через цикл Крепса, как бы работает в мембране. jo tāpēc, ka tieši Krepsa cikls strādā membrānā. За счет разницы потенциалов. Dēļ šī te potenciāla atšķirības, Поэтому лучше не делать дырки в биологических мембранах свободными радикалами. tāpēc labāk netaisīt caurumus membrānās, izmantojot brīvos radikālus, jeb ļaujot to darīt brīviem radikāļiem. Вот. Поэтому резюмирую. Tāpēc es to visu tā kā gribu salikt kopā, jeb rezumēt. Я вот не знаю, вы меня видите или не видите, но мне 50 лет. Es nezinu, vai jūs mani redzat vai neredzat. Я бегаю 5 километров в день. Es dienā skrienu 5 kilometrus. Полчаса занимаюсь в спортивном зале. Pusstundu darbojos trenažieru zālē. А по ночам я танцую. Un pa naktīm es dejoju. Сальса, бачата, кизомба, танго. Visas šīs dejas, ko Jeļena nosauca. Откуда у меня так много энергии? A no kurienes man ir tik daudz enerģijas? Потому что я знаю, как ухаживать за циклом Крепса. Pēc, ka es saprotu, kā tieši uzturēt šo Krepsa ciklu. Стоит вам сжечь вашу еду в кислороде в цикле Крепса, вы получите много энергии. Ja jūs sadedzināsiet savu barību Krepsa ciklā, jūs saņemsiet daudz enerģijas. Одна глюкоза даст вам 38 батареек энергии. Viena glikoze iedos jums 38 enerģijas baterijas. Называется энергия АТФ. Un to sauc par ATF enerģiju. А если вы возьмете жирную кислоту и сожжете в митохондрии в цикле Крепса, Ja jūs paņemsiet žirnekislotu taukskābi un sadedzināsiet Krepsa ciklā, то вы получите 131 молекулу АТФ. jūs dabūsiet 131 ATF molekulu. Да, то есть вот все, что я вам рассказывала, ради вот этой энергии АТФ. Un visu, ko es jums līdz šim stāstīju, mēs principā darām dēļ šīs te ATF enerģijas. И потом клетка говорит, я клетка, которая умеет делать инсулин. У меня есть энергия сделать инсулин. Сделаю я инсулин. Un, piemēram, šūna, viņa saka tā, es esmu šūna, kura māk taisīt insulīnu. Es uztaisīšu šo insulīnu. Или я клетка, которая умеет делать гемоглобин. У меня есть энергия, чтобы сделать гемоглобин. Сделаю я гемоглобин. Un, piemēram, šūna, kura māk taisīt hemoglobīnu, viņa saka tā, man ir enerģija, lai uztaisītu šo hemoglobīnu. Es taisīšu hemoglobīnu. Теперь подставьте коллаген.
Un tieši turpat jūs varat likt kolagēnu, Подставьте красивые волосы, un tur būs arī skaisti mati, свои ногти подставьте. savus nagus, Кто хочет красивое тело, подставьте. Друзья, skaisto ķermeni tur varat likt apakšā zem šiem šūnas darbības. так вот, у меня одна мерочка Power Beats. Es daru tā, viena merkarotīte no Powerbeats До моей физической нагрузки. līdz fiziskai aktivitātei. Потому что физическая нагрузка и вот эти вот свеколка работают вместе ультра классно. Tāpēc, ka fiziskā aktivitāte un šī te bietīte strādā tā kā ultra perfekti. После физической нагрузки у меня Power Greens. Накормить себя полностью. Un pēc šīs te fiziskās aktivitātes es dzeru Power Greenu, lai sevi pabarotu pilnībā. Угу. И давайте теперь я проговорю такую вещь. Старости нет, это просто у вас старые митохондрии. Un tagad es izrunāšu tādu sapratni. Vecuma nav, vecums tas ir, jums ir vecie mitohondriji. Но, к счастью, с этим можно работать. Bet par laimi pie tā ar to var strādāt. Или старости нет, это просто в вашем организме закончились минералы и некоторые витамины. Un, piemēram, vecuma nav, vienkārši jūsu organismā beidzās kaut kādi vitamīni un daži minerāļi. Но, к счастью, с этим можно работать. Bet par laimi arī pie tā var strādāt. Лена, ну что ты такое рассказываешь? У меня тут такая сложная проблема. У меня гипотиреоз, остеопороз, анемия и все на свете. Lēna, nu ko tu mums te stāsti? Man tik daudz visādu problēmu, hipoterioze, osteoporoze, anemija, nu viss ļoti daudz, visakā. А ты мне о красоте, A tu man te tagad stāsti par и о skaistumu каком-то цикле Крепса. un par kaut kādu Krepsa ciklu. Друзья, энергия АТФ– это универсальная валюта вашей клетки. Mīļie draugi, jums ir jāsaprot, ka ATF enerģija tā ir jūsu šūnas nauda, jūsu šūnas valūta. Вы не выходите из дома без денег, не так ли? Jūs taču neiet prom no mājas bez naudas, vai tā nav? Потому что вам без денег ничего не дадут, даже воды. Tāpēc, ka jums bez naudas neko neiedos pat ūdeni. Вот и ваша клетка, она никуда, ничего не может получить без энергии АТФ. Un tieši tāpat jūsu šūna neko nevar dabūt bez jūsu ATF enerģijas. И если вы оставили свои клетки щитовидной железы без энергии АТФ, Un ja jūs atstājat savas vairogdziedzeres šūnas bez šīs ATF enerģijas, то эта щитовидная железа вам не сделает гормоны. to šīs vairogdziedzeres jums neuztaisīs šos hormonus. И потом такая женщина говорит, ну у меня гипотиреоз, поэтому я полнею. Un tad sieviete viņa teiks, nu man ir hipoterioze un tieši tāpēc es uzbarojos. Ты полнеешь, и поэтому у тебя гипотиреоз. Nē, tu tieši uzbarojies un tieši tāpēc tev ir hipoterioze, nevis otrādi. Так, поругалась, да? Извините, что ругаюсь. Es drusku jūs sabāru, piedodiet, ka baros. Так, что еще хочу вам рассказать? Ko vēl es jums gribu pastāstīt? Самое необходимое, потому что вы новенькие, вы долго меня слушать не будете. Pastāstīšu pašu svarīgāko, jo es pieļauju, ka jūs esat visi te jauniņie un ilgi jūs man negribēsiet klausīties. Друзья, омега-3. Omega-3. Кто еще не ест омега-3, сейчас возьму ремень и прямо вот а-та-та по заднице. Kurš no jums vēl nelieto omega-3, pilnīgi tagad esmu ar mieru ņemt siksnu un sadot pa dupsi. Я залезла на определенный сайт, куда ходят только врачи. Es iegāju saitē, kur iet tikai dakteri, ārsti. И где размещены все результаты клинических исследований.
Un tur ir visi klinisko pētījumu rezultāti salikti. И запустила в поиске омега-3. Un es tur ieliku meklētājā omega-3. И выяснилось, что омега-3 препятствует атеросклерозу. Un tu izrādījās, ka omega-3 neļauj sākties aterosklerozē. Это значит минус инсульта и минус инфаркта. Tas nozīmē mīnus insults un mīnus infarkts. Омега-3 повышает интеллект малышам. Omega-3 bērniņiem paaugstina intelektu. Если ваш ребенок не успевает в садике и в школе, дайте ему омега-3, помогает. Un ja jūsu bērns netiek līdzi dārziņā vai skolā, iedodiet viņam šo omega-3, tas palīdzēs. Люди в возрасте теряют зрение из-за дегенерации желтого пятна, извините. Cilvēki vecumā zaudē redzi dēļ dzeltena plankuma degenerācijas. Этого можно избежать с помощью омеги-3. Un to visu mēs varam izbēgt, ja mēs lietojam omega-3. Если вы будете давать омегу-3 своему мужу, Ja jūs dosiet savam vīram omega-3, то вы снизите ему риск рака предстательной железы на 63%. tad jūs viņam pazemināsies vēža risku. Риск рака предстательной железы. Vēža. Канцер мужской железы. Okay. Простата. Prostatas, jā. Samazināsiet prostatas vēzi 20%. 63%. 63%. Омега-3 помогает женщинам выходить из депрессии. Omega-3 palīdz sievietēm iziet ārā no depresijas. И борется с метаболическим синдромом. Un tieši tāpat viņa cīnās ar metabolisko sindromu. Омега-3 не образуется в теле. Un omega-3 mūsu ķermenī pati nerodās. Омега-3 можно получить только с едой. Omega-3 var dabūt tikai ar ēdienu. И из нее образуются антипротивовоспалительные вещи, соединения в организме. Un tieši no omega-3 veidojās pret iekaisuma lietas mūsu organismā. Против омеги-3 всегда борется омега-6. Un tieši pret omega-3 vienmēr cīnās omega-6. Омега-6 – это все растительные масла, кроме оливкового и льняного. Omega-6 tie ir visas eļas, izņemot linu un olīvu eļu. А омега-3 – это рыба холодных морей. Omega-3 tas ir augsto jūru zivis. И льняное масло. Un lineļa. Так вот, омега-6 – это предшественник всех веществ, которые способствуют воспалению. Omega-6 tas ir tas, kas iet pa priekšu visām lietām, kuras pēc tam veido šos iekaisumus. А омега-3 – это предшественник всех веществ, которые противодействуют воспалению. Omega-6 tā ir tā, kura tā kā omega-6 вызывает воспаление. Вызывает, а это противодействует. Omega-6 ir tā, kura izsauc, tā kā viņa dara visu, lai iekaisums būtu, bet omega-3 saka, nē, viņa tieši ir kā pretstats, viņa neļauj sākties iekaisumam. И если я у вас спрошу, когда вы последний раз ели рыбу холодных морей, Un es jums pajautāšu, kad jūs pēdējo reizi ēdat augsto jūru zivis? то вы мне скажете, да? Jūs man pateiksiet? А когда я у вас спрошу, когда вы последний раз пользовались подсолнечным маслом на своей кухне? Kad es pajautāšu, kad jūs pēdējo reizi izmantojat saulespuķeļu savā virtuvē? То вы мне тоже скажете чистоту, да? Pateiksiet. Вот, надо делать так, чтобы омеги-3 было больше, омеги-6 меньше.
Jādara tā, lai omega-3 būtu vairāk, bet omega-6 mazāk. Омега-6 не только масла, но еще внутри тела образуется. Un omega-6 nav tikai eļļas, bet arī mūsu ķermenī iekšienē viņa veidojās. Омега-3 – это рыба, и льняное масло внутри тела не образуется. Omega-3 tas ir zivis, un viņa mūsu iekšienē omega-3 neveidojās. Поэтому что надо добавлять? Tāpēc kas viņu ir jāliek klāt? Вот такая омега-3 производство НСП очень качественная, с каждым приемом пищи 1 капсулка. Un NSP omega-3 viņa tiešām ir ļoti kvalitatīva un ar katru ēdienreizi 1 kapsuliņu. Вот. Итого. Un tā, Если подвести итог. ja mēs tā kā rezumējam visu. Как сделать клеточку счастливой? Kā padarīt šūnu par laimīgu? Нужно дать ей суточную норму белка. Šai šūnai ir jāiedod dienas olbaltumvielas devu. Эту тему я сегодня не раскрою, потому что она большая. Un par šo tēmu es šodien nevarēšu runāt, jo šī tēma ir ļoti liela un plaša. Потому что все ферменты, о которых я сегодня говорила, это белки. Tāpēc visi fermenti, par kuriem es šodien runāju, tās ir olbaltumvielas. Второе. Мы даем все витамины и все минералы. Otrais, mēs dodam visus vitamīnus un visus minerāļus. Я вам рассказала вот эти две замечательные смеси, красная и зеленая. Un es jums iedevu un pastāstīju par šiem brīnišķīgiem maisījumiem, par zaļo un par sarkano. И третье, мы даем себе правильные жиры. Un trešais, mēs dodam sev pareizos taukus. Я вам рассказала про омегу-3. Pastāstīju jums par omega-3. Я вам не успела рассказать про лецитин. Nepaspēju pastāstīt par lecitīnu. Я попросила вас дать витамин D из вашей крови. Es palūdzu jums nodot D vitamīnu no jūsu asinīm. И я прошу вас, если вам больше 40 лет, использовать коэнзим Q10. Un es jums lūdzu jums vairāk par 40 gadiem izmantot koenzīmu Q10. Зачем? Priekš kam? А потому что тот самый цикл Крепса, друзья, он разобьется вот на этом месте. Jo tieši tas pats Krepsa cikls, viņš vienkārši sajūgs šajā vietā. Если здесь не будет коэнзима Q10, вот в этом месте. Koenzīms Q10. И все этот кислород и электроны превратятся в свободные радикалы. Un visas skābeklis, ko jūs saņemsiet, un šis te un elektroni, viņi pārvērtīsies par šiem brīvajiem radikāļiem. Вместо того, чтобы превратиться в энергию АТФ для вашей клетки. Tajā vietā, lai pārveidoties par ATF enerģiju jūsu šūnā. И это настоящая катастрофа. Un tā ir tiešām katastrofa. Так, это я вам рассказала. Pastāstīju. Это мой вариант. Просто я каждый месяц делаю себе заказик. Un tas ir mans variants, jo es katru mēnesi sev kaut ko sūtu. Могу вас научить. Un varu jūs iemācīt to darīt. Сейчас попробую, как это сделать. Tūlīt paskatīšos, kā to var izdarīt. Так, демонстрация. Вот экранчик мой. Re, kur ir mans ekrāns. Сейчас. Извините. Вот сайтик. На этот сайт можно зайти. Олечка даст, как на него зайти. Re, kur ir saite, un Olga iedos, kā tikt uz šo saiti. Вот, и здесь, вы можете переключиться на свой язык, который вы понимаете. Šies lien, jūs varat pārslēgties uz savu valodu, kā jūs to saprotat, un saiti tie, kuri nav Zoomā, jūs redzēsiet zem video YouTube'ā. Vai skolu. Да. Вот, и погуляйте по этому сайтику. Я рекомендую его почитать.
un vienkārši pastaigājiet pa šo te mājaslapu, un es tiešām rekomendēju jums viņu palasīt. Вот, например, сразу нашла Power Greens. Piemēram, uzreiz atradu šo Power Greens. И быстренько иду и смотрю. Ага, после того, как вы зарегистрируетесь, у вас будут ваши цены. Un pēc tā brīža, kad jūs reģistrēsieties, jums būs savas cenas. Вот такой Power Greens мне хватает на 1 месяц. Un, piemēram, šāds te Power Greens man pietiek tiešām vienam mēnesim. И я могу, чтобы не забывала написать регулярный заказ. Un, lai es neaizmirstu, es varu pat uztaisīt šādu regulāro pasūtījumu. Вот. И я буду уверена, что каждый месяц мне будет такой приезжать. Un būšu pārliecināta, ka katru mēnesi šīs te pasūtījums atbrauks pie manis. А также сюда не забудьте добавить Power красненький. Un tāpat neaizmirstiet pielikt sarkano. Очень рекомендую пользоваться хлорофилом. Protams, ļoti rekomendēju lietot chlorofilu. Я так быстро вам не найду. Вот. И омега-3. Un omegu-3. И тогда вот этот час, что вы провели вместе со мной, un tad šī stunda, kuru jūs pavadījāt kopā ar mani, точно не пройдет даром. viņa tiešām neaizies zudībā. Друзья, я могу разложить вам любую вашу хроническую проблему. Mani mīļie, jebkuru jūsu hronisko slimību es jums varu izlikt. По косточкам, как нутрициолог. Pa kauliņiem kā nutriciologs. Но так не хочется работать с проблемами. Bet tik ļoti negribas strādāt ar problēmu. Так хочется работать со всем организмом через не только клетку, а через цикл Кребс. Tik ļoti gribas strādāt ar visu organismu un ne tikai caur šūnu, bet caur visu šo Krebsa ciklu. И когда мы будем работать вот так на микроуровне, поверьте, все болячки отвалятся. Un ja mēs šādi strādāsim šajā mikro līmenī, ticiet man, visas slimības, viņas pašas atkāpsies. Предлагаю подписаться на этот YouTube-канал. Es ļoti jums piedāvāju parakstīties uz šo te YouTube kanālu Veselības skola. И написать Ольге в комментариях, попросить у нее ссылочку на интернет-магазин, чтобы у вас было подешевле. Un pajautāt viņai linku uz internetu veikalu, lai jums visiem būtu tas lētāk. Потому что Оля не только ссылку вам даст, она также пригласит вас в чат поддержки, где вы можете задавать вопросы. Jo Olga ne tikai iedos jums linku, bet viņa ieaicinās katru čatā, kur jūs varēsiet uzdot jautājumus. А также будете получать ссылки на такие занятия, как сегодня. Un tieši tāpatās jūs saņemsiet linku uz šādām nodarbībām, kāda mums bija šodien. Желаю вам филигранно, очень грамотно и качественно ухаживать за собой. Un es jums novēlu ļoti filigrāni un ļoti gudri sevi kopt. Чтобы прожить долгую жизнь в красивом и здоровом теле, lai nodzīvotu garu dzīvi skaistā un veselā ķermenī. А также дать хороший пример всей своей семье. Un tieši tāpatās iedot labu piemēru visai savai ģimenei. Готова ответить на вопросы? Un tagad es esmu gatava atbildēt uz jautājumiem. Meitenes, ja ir jautājumi, jūs varat droši rakstīt. Я здесь. Жду вопросиков. Es esmu tepat, gaidu jautājumus. Es neredzu čatu. I'm here. У матросов нет вопросов, прям замечательно. Хорошо. Значит, продолжаем работать в направлении оздоровления населения. Ja jautājumu nav, tad mēs turpinam strādāt, padarot veselīgāku mūsu sabiedrību. Кстати говоря, я пью эликсир молодости.
Un ar citu reku, es dzeru šo te jaunības eliksīru. А Jā, вы видите Яну? Яночка, скажи несколько слов. Это наша бабушка с десятилетним стажем, между прочим. šī ir mūsu vecmāmiņa, kur jau 10 gadus ir šīs te vecmāmiņas status. Я скажу просто. Это самый сильный антиоксидант в мире. Es pateikšu ļoti vienkārši, tas ir pats spēcīgākais antioksidants pasaulē. Антиоксиданты защищают нас от старения. Un antioksidanti mūs pasargā no novecošanas. И самый главный секрет, на второй банке ваше лицо начинает молодеть. Проверяйте. Un pats lielākais brīnums, ka dzerot otru bunģī pudeli, jūsu seja tiešām paliek jaunāka. Vienkārši pārbaudiet. Я пью точно 2 штуки в месяц, а то и больше. Es tiešām viņu dzeru divas pudeles mēnesī un citreiz pat vairāk. Больше Это сразу видно. Яна, сколько тебе лет? Это сразу видно. Сколько тебе? 48-49 будет. Man būs 49 gadi, jo tiešām dzerot antioksidantu šo, tiešām to uzreiz var redzēt uz sejas. Это отличная тема для специалистов, как быть моложе. Un tā ir ļoti laba tēma speciālistiem, skaistumas kopšanas speciālistiem, kā būt jaunākiem. И также, как сказать своим клиентам, как они могут быть моложе. Un tas ir tas, kā pateikt saviem klientiem, lai viņi var būt jaunāki. И они будут вам всегда благодарны. Un viņi vienmēr būs jums pateicīgi par to. И мы Я думаю, молчим о профилактике воспалений и онкологических заболеваний. Молчим. Un mēs pat klusējam par onkoloģisko saslimšanu un iekaisumu iespējamību. Эта тема очень актуальная, и мне кажется, мы проведем отдельный эфир. Tēma tiešām ir ļoti aktuāla. Man liekas, ka mēs par šo tēmu izveidosim atkal šo te tikšanos. Я вам выдам таблетки молодости. Es jums izdošu šīs te jaunības tabletes. Потому что они работают. Tāpēc, ka šīs tabletes strādā. Спасибо большое за сегодняшнюю встречу всем, кто организовал, присутствовал. До новых встреч! Paldies visiem par šo tikšanos, kas norganizēja un kas šeit bija, un līdz nākošai reizei. Jā, mani mīļie, paldies tiešām katram, kas jums bija. Atgādinu, dalieties ar šo informāciju, stāstiet, iedodiet linkus, lai cilvēki var skatīties šos te ierakstus, jo tiešām gan Jeļenas misija un man arī kā tulkam padarīt šo sabiedrību zinošāku, kā Jeļena saka, salauzt brilles mēs varam visi, bet salabot tas ir, tāpat izdarīt, kā bija, praktiski nav iespējams, bet mums ir tas tik ļoti nepieciešams un vajadzīgs, tāpēc dzīvosim veselību ar zinātni un sapratni, kas mums ir. Und спасибо, Леночка, большое. Спасибо огромное, что вы были с нами. Я знаю, что вы еще в путешествии. Вам долгая дорога домой, прекрасная дорога в отдыхе. И нас всех это радует и вдохновляет. Спасибо, что были с нами. Спасибо, Paldies. Paldies. Да. И пока-пока всем.